Konnichiwa minasang, welcome sa akong channel, Eric's Nihongo Lessons. Hinapon tabay. Nining leksyon natong i-conjugate ang usa ka irregular verb, ang suru o mubuhat sa uskagatos nga conjugations nga common kay sa pangadlaw-adlaw nga hinapon ug ato nang natuki sa mga miaging leksyon. Ang suru kay importante kay nga verb kay moporma kini og kombinasyon sa sobra sa upat ka gatos nga mga nouns para mohimo og mga compound suru verbs. Kung kamao kagani mo conjugate sa suru, mukalit og lambo ang imong noun o verb vocabulary. Kini ang ikatulo sa upat ka parte ug diri atong tukion ang conjugations numero 51 hasta 35. Yoroshi desu ka? Hajimemashou. Gikan leksyon 35 hasta leksyon 110 atong nakatunan sobra sa uskagatos nga lain-laing verb conjugations nga gigamit sa ordinaryong Nihongo ug kining leksyon na mosuma total ni ining tanan. Karon atong i-conjugate ang irregular verb nga suru o mubuhat. Atong gamiton ang dictionary form nga suru, ang te form shite, ang conjunctive form shi, plain negative non-past form shinai, ug ang plain past form shita. Nining puntuha, kinahanglan ka mao na ka unsaon pagporma niini nila ug pwede pud nimong rebyuhon unsaon sa leksyon 30. Sa akong mga ehemplo nga sentences, mogamit ko og laing-laing suru compound verbs. Balik kombinasyon ni sila sa noun plus suru para modaghan ang imong noun ug verb vocabulary. Ang mga conjugation nga atong tukion kuyog usa ka ehemplo nga sentence kay molangkob sa paghatag og pagdawat og action, di na mobuhat, tokoro, punto sa panahon. Unsaon pag-ekspresar og tumong, mga desisyon, pagtag-an og probabilidad ug mga pseudonouns nga hazu nga pasabot dapat lang, wake mo ekspresar og rason ug ang noni og keredomo nga mo ekspresar og bisan pa o maski pa. Niining higayuna kung pwede kong mohangyo kaninyo kung pwede mong makatabang kanako para mas masayon pa ang akong paghimo og mga libreng videos sama niini. Pwede mong modonar bisag pila pinaagi sa PayPal, Eric's Nihongo Lessons. Ang Eric's kay ERICS Y' Nihongo Lessons. Ang link anaa sa sod sa description box. Goju ichibang, paghatag og aksyon sa ubang tao. Ang formula kay te ageru sa ordinaryong sinultian ug te sashi ageru sa humble speech. Ato kining gituki sa leksyon 69 ug 70. Ang mosuwat og translation kay honyakusuru. Honyakusuru. Ang paghatag og aksyon sa paghimo og sinuwat nga translation kay honyak shite ageru para sa plain ug honyak shite sashi ageru para sa humble speech. Atong sample sentence, akong i-translate para nimo ang suwat gikan sa in-English ngadto sa Nihongo. Watashi wa eigo kara Nihongo ni tegami o honyak shite ageru. Watashi wa eigo kara Nihongo ni tegami o honyak shite ageru. 52 bang, paghatag kanako o sa mga tao nga suod kanako sa action. Atong formula kay te kureru para sa plain speech o te kudasaru sa honorific speech. Leksyon 69 og 70 gihapon. Ang mopuli og tao kay kotai suru. Kotai suru. Ang paghatag kanako sa action nga imo kong pulihan kay kotai shite kureru para sa plain, kotai shite kudasaru para sa honorific. Wa bay tao nga mopuli nako? Dare ka kotai shite kureru hito wa imasen ka? Dare ka kotai shite kureru hito wa imasen ka? 53 bang, mudawat sa action. Formula, te morao sa plain, te itadaku sa humble speech. Leksyon 69 ug 70 gihapon. Ang mogamit kay shiyou suru. Shiyou suru. Ang pagdawat sa action nga imong gamiton kay shiyou shite morao para sa plain, shiyou shite itadaku para sa humble speech. Atong paggamiton sa ilang cellphone ang mga estudyante para mokuha og litrato. Shashin wo toru tame 生徒たちにセルフォンを
使用してもらおう。写真を撮るため、生徒たちにセルフォンを使用してもらおう。54 bang, dili na mubuhat. Ang formula kay ang nay mahimong nakunaru. Nakunaru, leksyon 72. Ang moangkat gikan sa abroad kay yunyu suru. Yunyu suru. Di na moangkat gikan sa abroad. Yunyu shinakunaru. Yunyu shinakunaru. Kung mohimo tag electronic chips sud sa nasod, di na ta kinahanglan mo angkat gikan sa abroad. Chip wa kokunai de seisang sureba, gaikoku kara yunyu shinakunaru. Chip wa kokunai de seisang sureba, gaikoku kara yunyu shinakunaru. 55 bang, mubuhat na karon mismo. Formula, ru tokoro. Ru tokoro. Leksyon 66. Ang magdiborsyo kay rikonsuru. Rikonsuru. Magdiborsyo na. Rikonsuru tokoro. Rikonsuru tokoro. Ang Prime Minister ug ang iyang misis kay magdiborsyo na. Shushou to oksan wa rikonsuru tokoro desu. Shushou to oksan wa rikonsuru tokoro desu. 56 bang nastunga-tunga sa pagbuhat. Formula, teiru tokoro. Teiru tokoro. Leksyon 66. Ang makigira kay senso suru. Senso suru. Nastunga-tunga sa gira karon. Senso shiteiru tokoro. Senso shiteiru tokoro. Ang Russia o Ukraina kay nastunga-tunga sa gira karon. Imawa, Russia to Ukraina ga senso shiteiru tokoro desu. Ima wa Russia to Ukraina ga senso shiteiru tokoro desu. 57 bang maupagyoy pagkahumagbuhat. Formula, ta tokoro. Ta tokoro. Leksyon 66. Ang mogawas sa ospital kay tai-in suru. Tai-in suru. Ang maupagyoy pagkagawas sa ospital. Tai-in shita tokoro. Tai-in shita tokoro. Si Papa misud sa ospital dihang maupagyoy paggawas ni Mama sa ospital. Haha ga tai-in shita tokoro ni chichi ga nyuin shite shimaimashita. Haha ga tai-in shita tokoro ni chichi ga nyuin shite shimaimashita. 58 bang hapit gyud mubuhat. Formula, ru tokoro datta. Ru tokoro datta. Leksyon 66 gihapon. Ang maghikog kay jisatsuru. Jisatsuru. Ang hapit gyud maghikog. Jisatsu suru tokoro datta. Jisatsu suru tokoro datta. Grabe iyang depresyon nga hapit siya maghikog. Kanojo wa jisatsu suru tokoro datta hodo ochikonde ita. Kanojo wa jisatsu suru tokoro datta hodo ochikonde ita. 59 bang pag-ekspresar og tumong. Formula kay conjunctive form sa verb plus ni. Conjunctive ni. Leksyon 67. Ang palambuon umapahimos kaihatsuru. Kaihatsuru. Para palambuon o pahimoslan kaihatsu shini. Kaihatsu shini. Ning adto ang China sa Africa para palambuon o pahimoslan ang mga natural resources niini. Chugoku wa Afrika no shigen o kaihatsu shini Afrika ni itteiru. Chugoku wa Afrika no shigen o kaihatsu shini Afrika ni itteiru. 60 bang tumong gihapon. Ang formula kay ru tameni. Ru tameni. Leksyon 67 gihapon. Gamiton ang ru tameni sa bisag unsang verb nga ana sa main clause. Og pareho nga verb ang mopalambo o mapahimos kaihatsuru. Kaihatsuru. Para palambuon o pahimoslan kaihatsuru tameni. Kaihatsuru tameni. Pareho nga sentence ning adto ang China sa Africa para palambuon o pahimoslan ang mga natural resources niini. Chugoku wa Afrika no shigen o kaihatsu suru tame ni Afrika ni itteiru. Chugoku wa
アフリカの資源を開発するためにアフリカに行っている。61番, mo decidir nga mobuhat. Formula, ru, koto ni suru. Ru, koto ni suru. Leksyon 73. Ang moduma kay kanri suru. Kanri suru. Mo desisyon nga moduma. Kanri suru, koto ni suru. Kanri suru, koto ni suru. Nagdesisyon siya nga moduma sa kumpanya pag humagkamatay sa iyang amahan. Kanojo wa chichioya ga nakunatta ato kaisha o kanri suru koto ni shimashita. Kanojo wa chichioya ga nakunatta ato kaisha o kanri suru koto ni shimashita. 62番, mo decidir nga di mobuhat. Formula, nai koto ni suru. Nai koto ni suru. Leksyon 73 gihapon. Ang mo abstain kay kesseki suru. Kesseki suru. Mo desisyon nga dili mo abstain. Kesseki shinai koto ni suru. Kesseki shinai koto ni suru. Tungod kay examen ugma, may desisyon ko nga dili mo abstain. Ashita wa shikenbi nanode kesseki shinai koto ni shimashita. Ashita wa shikenbi nanode kesseki shinai koto ni shimashita. 63番, mo decidir nga mobuhat isip balaod o kostumbre. Formula, ru koto ni shiteiru. Ru koto ni shiteiru. Leksyon 73 gihapon. Ang mugiya o mango kay annai suru. Annai suru. Mo desisyon isip kostumbre nga mugiya o mango. Annai suru koto ni shiteiru. Annai suru koto ni shiteiru. Tungod kay wa pay nahibaw-an ni mga bag-o, akong nadesisyonan nga mugiya kanila isip kostumbre sa ilang unang adlaw. Shinjin ga michi o mada shiranai node, watashi wa shonichi ni annai suru koto ni shite imasu. Shinjin ga michi o mada shiranai node, watashi wa shonichi ni annai suru koto ni shite imasu. 64番, mo decidir isip balaod o kostumbre nga di na mobuhat. Formula, nai koto ni shiteiru. Nai koto ni shiteiru. Leksyon 73 gihapon. Ang mo edit kay henshu suru. Henshu suru. Mo desisyon nga di na mo edit isip kostumbre. Henshu shinai koto ni shiteiru. Henshu shinai koto ni shiteiru. Tungod kay mo konsumo og oras, akong nadesisyonan isip kostumbre nga di na mo edit og essay sa mga estudyante. Jikan ga kakaru node, seito no essay o henshu shinai koto ni shiteiru. Jikan ga kakaru node, seito no essay o henshu shinai koto ni shiteiru. 65番, madesisyonan nga mobuhat, bali laing tao nga wa hinganli ang mobuhat sa desisyon para nimo. Ang formula kay ru koto ni naru. Ru koto ni naru. Leksyon 73 gihapon. Ang mo recruit kay boshu suru. Boshu suru. Madesisyonan nga mag-recruit, boshu suru koto ni naru. Boshu suru koto ni naru. Tungod kay kinahanglan nato og mga part-time workers, na desisyonan nga mag-recruit ta og mga estudyante. Arubaito ga hitsuyou na tame gakusei o boshuu suru koto ni narimashita. Arubaito ga hitsuyou na tame gakusei o boshuu suru koto ni narimashita. 66番, madesisyonan nga di na mobuhat. Formula kay nai koto ni naru. Nai koto ni naru. Leksyon 73 gihapon. Ang mukansila o mupahunong kay chushi suru. Chushi suru. Madesisyonan nga di ikansila o ihunong. Chushi shinai koto ni naru. Chushi shinai koto ni naru. Tungod kay kinahanglan pa, na desisyonan nga dili una ikansila ang home tutoring. Mada hitsuyou na node, katei kyoshi wa chushi shinai koto ni narimashita. Mada hitsuyou na node, katei kyoshi wa chushi shinai koto ni narimashita. 67 番, madesisyonan nga mobuhat isip balaod o kostumbre. Formula,
ることになっている。ることになっている. Leksyon 73 gihapon. Ang mo kontrata kay keyak suru. Keyak suru. Madesisyonan nga mobuhat og kontrata isip kostumbre o balaod. Keyak suru koto ni natte iru. Keyak suru koto ni natte iru. Para malikayan ang di magkasabot, na desisyonan nga pirmi gyud mobuhat og kontrata sa customer. Gokai o fusegu tame ni kanarazu kokyaku to keyaku suru koto ni natte iru. Gokai o fusegu tame ni kanarazu kokyaku to keyaku suru koto ni natte iru. 68 bang, madesisyonan nga di mobuhat isip balaod o kostumbre. Ang formula kay nai koto ni natte iru. Nai koto ni natte iru. Leksyon 73 gihapon. Ang moaresto kay taiho suru. Taiho suru. Madesisyonan isip balaod o kostumbre nga dili moaresto o modakop. Taiho shinai koto ni natte iru. Taiho shinai koto ni natte iru. Tungod kay legal ang ilimnon, na desisyonan nga dili dakpon ang mga taong may dang ilimnon. Mo go dakara osake ga aru hito wa taiho shinai koto ni natte iru. Mo go dakara osake ga aru hito wa taiho shinai koto ni natte iru. 69 bang, basin. Pasabot sa basin kay adunay gamay nga tsansa nga mahitabo. Ang formula kay full conjugation sa verb plus kamo shirenai. Kamo shirenai. Leksyon 74. Ang mosong o mulosob kay shindiak suru. Shindiak suru. Basig mosong o basig mulosob. Shindiak suru kamo shirenai. Shindiak suru kamo shirenai. Basig mosong ang Russia sa mga estado sa Baltic. Russia wa Balto shukoku o shindiak suru kamo shiremasen. ロシアはバルト諸国を侵略するかもしれません。70 bang, tingali, bali 50-50 tsansa nga mahitabo. Ang formula kay full conjugation sa verb plus daro. Daro. Leksyon 74 gihapon. Ang moadto mag-business trip kay shucho suru. Shucho suru. Moadto tingali mag-business trip, shucho suru daro. Shucho suru daro. Para makakuha og mga customer, moadto tingali sa Tokyo si Ms. Takeda. Kokyaku o kakutoku suru tame ni Takeda-san wa Tokyo e shucho suru daro. Kokyaku o kakutoku suru tame ni Takeda-san wa Tokyo e shucho suru daro. 71 bang, sigurado mobuhat. Bali sobra 80% tsansa nga mahitabo. Formula kay full conjugation sa verb plus ni chigainai. Ni chigainai. Leksyon 74 gihapon. Ang mo imbestiga kay chosa suru. Chosa suru. Siguradong mo imbestiga. Chosa suru ni chigainai. Chosa suru ni chigainai. Siguradong imbestigahon nato ang hinungdan sa aksidente. Jiko no genni ni tsuite wa kanarazu chosa suru ni chigainai. Jiko no genni ni tsuite wa kanarazu chosa suru ni chigainai. 72 bang, dapat lang mobuhat. Formula kay full conjugation sa verb plus hazu. Hazu. Leksyon 76. Ang moabot kay tochak suru. Tochak suru. Dapat lang na moabot. Tochak suru hazu. Tochak suru hazu. Naas oras ang flight, busa dapat lang na maabot ni inig alas 7 sa gabi. Hikoki wa teikoku dori nanode, gogo 7 ji made ni tochak suru hazu da. Hikoki wa teikoku dori nanode, gogo 7 ji made ni tochak suru hazu da. 73 bang, rason sa pagbuhat. Ang formula kay full conjugation sa verb plus wake. Wake. Leksyon 77. Ang magpareserba kay yoyak suru. Yoyak suru. Rason nga magpareserba. Yoyak suru wake. Yoyak suru wake. Ang rason nga magpareserba ta
kay para garantisadong aduna tay lingkuranan. Yoyaku suru wake wa zaseki o hoshou suru koto desu. Yoyaku suru wake wa zaseki o hoshou suru koto desu. 74 bang, bisan. Ang formula kay full conjugation sa verb plus noni. Noni, leksyon 78. Ang magbilar kay tetsuya suru. Tetsuya suru. Bisan magbilar. Tetsuya suru noni. Tetsuya suru noni. Bisag nagbilar mig trabaho tibok gabi, wa gihapon na human ang trabaho. Boku tachi ga tetsuya shita noni, shigoto ga mada owatte nai. Boku tachi ga tetsuya shita noni, shigoto ga mada owatte nai. 75 bang ug katapusang conjugation ining video ha, bisan gihapon. Ang formula kay full conjugation sa verb plus keredomo o ang mga variation ini sama sa kedo o keredo. Leksyon 78 gihapon. Ang manginabuhi kay seikatsu suru. Seikatsu suru. Bisan manginabuhi. Seikatsu suru keredomo. Seikatsu suru keredomo. Bisag nanginabuhi ko, dili puno sa luho ang akong kinabuhi. Boku wa seikatsu shite iru kedo, zeitak na ikikata o shite inai. Boku wa seikatsu shite iru kedo, zeitak na ikikata o shite inai. Atong sumahon ang mga conjugation nga atong gituki ni ining video ha. Numero 51 hasta 75. Paghatag o pagdawat og aksyon. Dili na mubuhat. Tokoro, mga punto sa panahon. Pag-ekspresar og tumong, mga desisyon, pagtag-an og probabilidad, og ang mga pseudo nouns nga hazu nga pasabot dapat lang, wake, mo ekspresar og rason, og ang noni og keredomo nga mo ekspresar og bisan pa o bisag kuan pa. Sa sunod nga video nga katapusan sa series, atong tutukan ang katapusang 25 nga conjugations, numero 76 hangtod 100. Ang passive tense, causative tense, o causative passive tense. Pag-ekspresar og hangturan, pagbuhat og ingon-ani, intensyon, personal nga obserbasyon og chismis. Sa paagi nga nabuhat na, buhaton daan, paduol og palayo, way buhat-buhat, musugod og buhat, mukalit og buhat, mubuhat unya muhunong, tiwason og buhat, buhatog usab, hingpit nga buhaton, og dili hingpit nga buhaton. Kung gusto kang modonar, bisag pila lang, aron makahimo patag mas daghang video sama niini, i-click ang PayPal link sud sa description box ug sa gamang donation nga $10, pwede kong mopadani mo og summary sheet diin ang kining mga 100 nga conjugations akong gilista, kuyog ang ilang mga formulas aron dali ra nimong ma-memorize. Aduna po tay mga exercise sheets bahin sa ubang mga leksyon aron mo paligon sa imong pagtuon. Imili lang ko ug akong ipadani mo ang imong gusto. Kung exercise sheet gani, ako mismo mo check sa imong mga answers ug mohatag kanimo og personal feedback. Salamat kay sa imong suporta. Yoroshiku onegaishimasu. Kung arisgado ka gyud makat-on og ginapon, importante kay mag-practice adlaw-adlaw. Paggahin og panahon. Kung nagsakay ra tas jeepney nagwatch traffic, patubang sa trabaho ug naglingkod ra sa sakyanan, ug break time nimo sa trabaho, balik-balikig paminaw ug pagtan-aw ning ako mga training videos. Ang akong video series di plano para ligon ang imong pundasyon sa pag-estudyo sa hinapon aron ka mabansay ug ma-fluent. Ayaw og kalimti pag-like, share ug subscribe. Nihongo no benkyo ni gambatte kudasai. Otsukare sama deshita.